Kwaphinzwa aba intokodo umbukelo wakho eSwatini TV themko simbuyisa yakubingelela yakuvusela sohlelo lakho lithanza kakhulu umbukeli lithini libandla yebo ke mbukeli ihlela khona sibakhona tetenkolo thathela khona embhalweni yokulive lababe uNkulunkulu ehlelweni ngembukeli siba nabo ke bafundisi noma ke abantu abaqeqeshekile ngato tembhalo ngoba mbukeli lapha sibuka kakhulu nje tindzaba lesuka khona evini ababe ukuthi egcine ngokonke nibabukeli lapha emakhaya nibazalwane sibe semaswati nisitakale kuloko lesikhuluma ngako kalapha emsakatweni soloko nje mbukeli siyakhuluma la nebantu labadzala sibuka nje indzaba lebesikhuluma ngayo evikini eliphelile yabomake nginabo ke bafundisi lababomake kanti basebancane sibuka indzaba ema pressures noma ke tinkinga noma ama challenges bantu labadzala bomake labafisana nawo basenda wona umsebenzi waNkulunkulu kungaba kusemabandleni kungaba kuyo isociety ngoma siyati ukuthi sisaphila nje kusociety kuba khona nje ukuthi ukhanzeka ukuthi sesibafakela ema pressure abantu labadzala bakhona ke lebekunabo evikini eliphelile ukhona umfundisi Metron wakamtshali usuka lapha esiphofaneni ebandleni laseDwaleni Christian Fellowship Church akahamba edwana umuntu omdzala uhamba na Prophetess Fezile wakamathebula usuka lapha eNgwane Park ebandleni lase Latter Days Revival International Ministries ngithatha lethuba ke ngiyacela ngiqale ngawe make Mtshali nguvusele mfundisi. Siyavusela kakhulu kuwe mfowethu Mbuyisa sibingelele nabo bonke babukele emakhaya nengceko kadiye Nkosi Mathebula amen. Amen. Ngiyacela kuvusela Prophetess. Sivusela wena once again Mbuyisa solo sigcine evikini liphelile babe siyabonga ukuthi uNkulunkulu usigcinile ngivusele nakubabukele emakhaya ngivusele nakuye umfundisi eceleni kwami egameni la Jesu Kristu amen. Amen. So uvile ke mbukeli abantu labadzala ke seba vusele sibavele bakhona endlini tekusakada kungaba nje kuthatha quick recap umbukeli ukuthi evikini eliphelile yini lesikhulume ngawo sinabo abantu labadzala sikubukile nje kakhulu tindzaba tawo ama challenges lokhanza ukuthi bafisana nawo basenda wona umsebenzi wabeNkulunkulu nema expectations lokhanza ukuthi sibazalwane kunengi lokulesigadzago kibo and futhi bese siba futhi quick to judge them ukuthi awu ngabe umfundisi nje lona lo wenta kanjena babekusile kakhulu bafaka nendzaba ukuthi kuyafuna lokuthi nawe uyoshumayela kubantu uve moya la uyakhona uve uNkulunkulu ukuthi uthini ngalesive leyo deliver leyo message nangendzaba tabo dress code azibabekisa nangendzaba tabo bo manicure ukuthi ngendeka ufake bo pedicure nabo manicure kanti labantu yakibo batase abasakhona ukuyiva le message sebanaka nje lobukhathi lobula kuwe ngale kwaloko ke asingene kuloko lesikhuluma ngako lamuhla babukele ngiyafisa lapha mfundisi Mtshali sike sibuke nje na indzaba naye ukuthi if ubitiwe ungumfundisi ubaphasi kwababe wakho enkosini for isikhathi lesingakanani bese uyaphuma ke soyathi cabela lakho libandla nangabe uyaphuma vele uyaphuma yini vele noma kuyendeka ukuthi uhlale nje khona lana ubitiwe unababo wakho la ngekhathi. Sibonge kakhulu mfowethu Mbuyisa ngaqala ngekusho nje ukuthi kulesinye sesikhathi ukhanza ukuthi awuphumi. And inkinga leya ibe khona ukhanza ukuthi ngiyadada ukuthi kumele ngingaphumi kodwa ngibona ngathi bonke labanye bayaphuma nama sengiphume manje ngathi kuyadliwa le kuphumela kuba mcoka kakhulu lokho ukuthi uve la ngekhathi kwakho uve liphimbo laNkulunkulu uconfirm futhi nasetincekweni taNkulunkulu lokho ukuthi lo lwakho lubito lukanjani umbuto wakho ke sewukhona lokho ukuthi sifanele ukuthi sente njani sihlala isikhathi lesingakanani well lengakusho ukuthi it varies ungakhanza nje ukuthi esikhathini lesinengi uhlala isikhathi lesithe ngoba kusekhona imvelo satifunza kubabe wakho enkosini funza and ube patient with yourself utinike enough time kulesi sesikhathi ukhanza ukuthi uNkulunkulu uyakuphuthumisa ukhanze ukuthi ubona sidingo lapha ngaphandle kokuthi libandla laNkulunkulu liyakudinga ukuthi uyokwelusa
phuma khona lapho ungahlali ngoba kuphindze kube inkinga lokuthi uhlale kanti isikhathi sakho sesifikile. Mina nje ke bathandekayo ngisehlede mine kodwa ke liphimbo laNkulunkulu lathi ngende noma lithi ngende kusasa ngitawuvele ngende njalo. Amen. 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 Ngiyathandza lamagama mfundisi make Mtshali uvela wase uthi yena ugatsele insimbi nje uthi khale ngiyacela mfundisi ukuthi nawe mhlambe uyiphendule la ungayiphendula khona Nceko. Thank you so much Mbuyisa. Liqiniso lonke seliphelele ngala kumfundisi ulukhulumile njengoba linjalo. Mhlambe kungaba ukuthi utawuthi lo munye lonelibito vele sonke sitawumuva inlonkente ukuthi sale siphume. Okay. Kuneliqiniso bazalwane lelithi akusithi sonke uNkulunkulu atatha usiphume. Kunebantu lababitile ukuthi buya utoseva la ube ngumfundisi la ushumayele bantu la labanye mhlambe babona lokuthi uyakhonda uyaseva kulesinye isikhathi ungabona lokuthi kube bede le friction between you and your father. Indlela yekubona leyo ukuthi vele inkosi ingibitelela bese kuthi ke ngifuna kuphendula lo tawuthi shothi nje kwaba ne friction ngiyaphuma akusiso sonke isikhathi akusiso sonke isikhathi la khona utawuva ngathi kunebugudlugudlu esikhathini lesinengi futhi bazona liqiniso as a young pastor ngithi lele sinenkinga young pastors lenkinga ilakithi ayikho to the fathers ukhanza silenkinga ilakithi ukuthi asifuni kubalalela bobabe bethu wativa noma wati discover ukuthi I have a calling so uyaqala so uyacompete with your father so uyaqala sethi inkunzi letimbili tisesibayeni sinye mina ngibe nenhlanhla Mbuyisa ukuthi ngaze ngaphuma la bengiseva khona azange kube nebugudlugudlu kuze kube nginamuhla my father is still my father as much as ngiluse libandla laNkulunkulu I'm reporting everything to the father nakukhona lokungishayisako lengingasakuboni ngiphinze ngibuyelele kuye ngiyolanza imap ukuthi lubito ngaluva uNkulunkulu ngamuva mane kukhona lengingasakuboni because yena sona experience lengetulu kweyami so you can't just lenkinga it is with us ukuthi we don't want to submit asifuni ukuthi itfoba ungadiva nje ngathi uphaka phakeme hayi so inkunzi vele babakho akasesilutho. Ngiyabonga kakhulu prophetess isitaba yasikhulumisa na indzaba yemnikelo ukuthi na uthi babakho solo babakho shothi inshumo yadithola ngiyafisa ke siyibuke futhi make Mtshali si reflect from back kuloko ukuthi sakhuluma nganalo bito ngifuna kuva nje lokuthi ngabe vele wasithatha phi lesibinzi sekuthi ati sengakhona ukukhuluma phambi kwebantu loluvalo nje noma wavele nje wathi nalo icobo selifikile bazalwane hlani phasi ngidanishumayela waniketa iplatform kwavele kwaflowa nje. Sure. Siyabonga kakhulu mfowethu Mbuyisa, what a good question. Imvo lengayisho nje ukuthi kokucala kuyaye kuhlukane labantu ukuthi sibantu laba kanjani. Angibekise ngami nje ngi-introvert ukhanza ukuthi ngibane kubashayi njalo nangiyokuma embi kwebamfu kumele ngigwinye litshe uze utibute ukuthi kodwa wangibita kanjani uNkulunkulu ngikanjena. Kodwa ke kuthi kudzingeka ukuthi noma ngabe kukanjalo ufike lapho khona wena utitshela ukuthi yenkosi nangabe lo msebenzi lo ungibitele wona ngiyawenda mina. Umbuto wakho ke ngingaphendula nje ngisho ukuthi kumcoka ukuthi ezitinceku kade daNkulunkulu sithathise ngicabanga ukuthi ngushilo lokho mhlambe lengingakwengeta kafishane ngokusho ukuthi nakangibita uNkulunkulu kwakungekho lula ngoba ngangimncane. Ukhanza ukuthi esikhathini lesinyenti nawo umncane uva kwangathi dinyendi letinvo labatakubuta dona ukuthi so watini wena ungaka. Kulesinye sesikhathi ufikele luvalo ngiyakhumbula nje nangisata uthatha sinyathelo ngiye kumfundisi wami lokho ukuthi ngangize ngidledletela ngishake ngoba ngiyesaba kahle kahle and angathi ukuthi lokhu ngidamtshela yena a react kanjani. Lokuba mgcoka ukuthi nethembane umthembe babe wakho bese seniyakhona ukukhulumisana bese soyayitfola nawe le direction ngokuthi wenda kanjani. Yes ngicela uphindze ungiphinzele lo mbuto ngilobe sengiyangeda kulokunye. Amen. Ngiyawubuya make Mtshali siubuke bengifisa nje ukuthi nawe prophetess ukuthi mhlambe wengete kunawo lokushiwo kumake Mtshali ukuthi
ngabe vele wena personally wasithatha lesibinzi wal overcome kanjani naloluvalo nangabe bakhona abantu labede nje elivalo umdalo ukuthi hayi ngineligcobo mina ngilawushumayela. Angicabanga imbuyisa ukuthi kubalula kanjalo man. Lesibinzi ngicabanga ukuthi sibinzi is Christ. Okay. Kuma phambi kwebantu is Christ. Okay. Lesibinzi sakho noma ungaba naso lesendalo, the moment you take the podium kuze kube nginamuhla mbuyisa kudonswa ticinzi ne nakumele nje ukuthi ngithathe ipodium ngikhulume inhlitiyo yaNkulunkulu kubantu. Kuba nale battle between you and the enemy. Ahlathi bona kumuce imessage bona kuningi imbuyisa, so sibinzi it's Christ. Ngeke ngithi lesibinzi ngasithatha kuphi. But lokwangisita ke mina ngoba ngangiyawuhlulwa kuphendvula imibuto leyawulandzela emva kube ngimtshele babe ukuthi ngibidiwe. Ngenhlanhla uNkulunkulu wahamba phambili. The moment I told him ukuthi babe ngiva ngazuthi I'm called. La kusho kimi ngiyakukhumbula nanamuhla ukuthi wathi uyini umuntu kuma enjongweni yaNkulunkulu, wathi libito lakho siyalati besilubona, then inyalo ngeke size sime emkhathini wakho naNkulunkulu. So kwabalula kanjalo. Amen. Ngiyabonga kakhulu make babukele emakhaya ke niyativela ke kubantu labadzala lapha bayikhulumisa indzaba yolubito nangendlela lubito lenemandla ngayo. Sabuya babukele iJakhona Tolo hlala nathi ungahambi. Sihlelo lakho mbukeli lothanda kakhulu lithini libandla sibuka nje lapha babukeli ema pressures sibuke nama challenges noma tinkinga bomake labasebancane laba bafundisi labahlambatana nato emabandleni kungaba na ku society sisakhuluma ngayo lenzaba lena make Mtshali nako phela ni bafundisi nini futhi nisesebancane nisakhula mhlambe niphasi kwakhe umfundisi lo ngibaba wakho enkosini. Ngicela kubuta nje ukuthi ngabe vele kufanelwe yini ukuthi ubhadalwe wena nawe uyoshumayela leBotswana noma eSouth Africa noma ngikuphi nje la umenye khona locally le mali lena lobhadalwa yona le yakho yini noma iyakubabe wakhe enkosini? Siyabonga kakhulu mfowethu Mbuyisa, nayo lena impela ngumbuto lokahle kakhulu. Lengingakusho ukuthi kokucala it varies. Kuvarisha ngaloko ukuthi number 1 uthena uhamba bakugibetile yini. Ukhanza ukuthi labanye bafundisi out there bede imali. Yeah. Angeke lo munye mhlambe abe ku advantage njengami kokuthi uyasebenda ungithishela uyakhona kudigibelela ahambe. Angicale nje ngako lokusho ukuthi on my level, on my personal level ngiyaye ngidigibelele uma ngabe ikhona futhi ngiyemukele leyo labanginiketa yona ngoba ngeke bese uthi hayi angiyidingi imali yenu bazalwane. Uyayemukela imali ngiyaye ngithi nase ngiyemukele bese lapho ke ngiyayi lo 10% angisho njalo. Lo 10% siyati sonke ukuthi akasiye wakho. Okay. WaNkulunkulu. Bese ke sowuphinze ubuya kule aspect lengicale ngayo yekwegibela kokuthi bowudibhadalele yini. Lengakusho ukuthi nangabe ngibhadalisiwe wanginika babe wami imali kokuthi ngahambe ngiye eBotswana ngifanele kokuthi ngiyibuyisele ngibonge futhi bese sengiyadiveta tinshumi tami lokho kumcoka kakhulu ngoba kukhomba kona ukuthi you have isubmission and uyakhumbula kokuthi tinshumi adisito takho but daNkulunkulu. So kungisitile lokho kakhulu and kuletete tikhathi bowukhanza ukuthi nangimenyiwe leyo madlana
ibanga lenkudlwana kulesinye isikhathi. Kulesinye isikhathi ukhanze ukuthi ayibi khona at all. yeah. Kungifundisele ukuthi nginetiseke noma ngabe ngibongiwe kude lenginikete kona noma ngabe ngibongiwe nganiketwa imadlana ngiyisebenzise ngenhlakanipho futhi ngithi nangisayisebenzisa ngibuke around me ukuthi kude yini lodzingile kwengcala ikhaya la kaMtshali. Bese sengiyabona ke idingeko netelibandla ekhathi. Amen. Ngiyabonga kakhulu make Mtshali wayishaya usayiphendula prophetess angikwadi prophet but ngiyengibone le masontweni ukuthi kudonsa emandleni nalokuthandazela yeah sesifike kunayindzaba naye ekubhadalwa lokuthi vele labantu kwamele nibakubhadala imali iyakubani asangithi nakuvela abangibhadala abantu sengisebenze kangaka Nkosi yami ngathino. Mina nginokuphendula ngami Mbuyisa. Yebo ma. uNkulunkulu nakangibita wakhuluma amagama wathi Molife Silo wami. Lokwaba amagama lengazange ngize ngwa-understand I think for 18 months. Aze achacheka ngiyabuya ngichaza ngalinye ilanga but ngesiswati ngakhanza ukuthi athi ngikubitile ngidakubhadala because unfortunately bekungasiso Siswati bekungasiso Singisi. Ma languages lengwa understandako bekuyi language yakhe nje uNkulunkulu lethi Molife Silo wami. So yes le namuhla I'm having a charity foundation lengiyethe ngeMolife Silo wami ngaloku la ngibita ngako uNkulunkulu ngoba wathi hambo sebenda ngikubitile ngidakubhadala mina uNkulunkulu. Yebo ngiyathanza ke lekubhadala. Yes but ke ngidawubhadalwa nguye uNkulunkulu. So le challenge yami ke iye lapho ngalesikhathi ekufuna ngibhadalise umuntu ukuthi ngabe umuntu ngidomcharge kanjani because uNkulunkulu akashongo ifika nakangibita athi ngidakubhadala mali engaka ya. Yes so ngiko futhi angikubiti nangekubhadalisa nangekubhadala noma ngimenyiwe kuyoshumayela I call it an appreciation token kokuthi ngilaba ngibonga ngako labazalwane kokuthi bathi wethile phindze wethe ugibele phindze ugibele uwashile na utanga la phindze uwashe naso ujika ubuyele latter days. So kuye kube likhuni Mbuyisa athi singathi siyababhadalisa because njengoba sekashido umfundisi Mtshali ukuthi ukukhona umfundisi lata kubita ingcenye ula fielding asikabusiseka imbuyisa ngekulingana. Yes ukhona lo mfundisi lo munye ingcenye ucalena akatseni le ministry but the ministry is not doing well. So uyafisa lokuthi ube khona so nase ngimbhadalisa tasetinyawo takhe but imfishane ngekuthi uthi umfundisi nje unefika yakhe lekwatiwa ukuthi ubhadalwa imali lengaka. Bese ke coming back to your second question ukuthi le mali labangiphe yona noma labangibonge ngayo yabani. Mina imali yonke yami Mbuyisa yaNkulunkulu. Lesizathu lesenda ngavula the charity foundation indlela lengakhula ngayo so ngiyafisa kubuyisela to the society ngibuyisele kulabantu baNkulunkulu la ngibhadala ngako uNkulunkulu ngoba kuya ngayo uNkulunkulu ukhani kakungibhadala uthi ngibhadala kakhulu uyabhadala kancane. So kubuyisela uyokhanze ukuthi mhlambe ngiphindze ngisebenzise yona ukuthenga lamabheleti impahla lengwamikise etradini ngimikise nasetinzanzaneni. Ngiphindze futhi ke angifundo siyishiyele ukuthi kune portion yemntalo wakho lapho because uhambe nje uvikelwe ngumthandazo wakhe. So kufuna ukuthi ungakukhohlwa lokuthi lo 10% njengoba sashida umfundisi uya noma ngabe bakunike 1000 rand ungeva ngazi ukuthi hawu 100 rand ungamane umfakele airtime ngalo 100 rand but akube khona lokuhambako. Amen. Ngiyabonga kakhulu make ngathi kumnanzi lokuba ngumtali uma uyathola lo 10% umuntu ofuna ukuthi atale atawukhona khona. Ngiyafisa lapha mfundisi Mtshali sike sibuke na indzaba nayi ukuthi naku babeNkulunkulu ukuphila Sipho ngidawubekisa igift of healing of prophecy nato tonke bo deliverance ulanga phasi kwababe wakho enkosini yena ude lesipho ngabe vele lokho akususi nomsindo ukuthi hayi ungathi sebeva wena labazalwane than mina ngingibabe waleli bali. Siyabonga kakhulu umbuto wakho Mbuyisa. Lenkunakile nje emabandleni nginaka nelibandla lami letipho leti letahlukahlukene tonke ti-benefita libandla laNkulunkulu number 1. Kwesibili letipho leti kufanele ukuthi na tisebende ngeorder yaNkulunkulu.
kufanele ukuthi libandla laNkulunkulu lithi nalidenda mhlawumbe lisebenzisa le tipo disebende under the unction of the Holy Spirit. Oh yes. Ngithi angicale ngaloko nje mabo. Ngiyaphi ke lapho ngisekuthenini noma ngabe nginesipho sekuphilisa umfundisi wami ude. Noma ngabe futhi hayi nje sekuphilisa kuphela mhlambe ngingumhlabeleli ngiyahlabela I worship also ebandleni ngiyahlabelela umfundisi wami akahlabeleli all of those dipho letikhonda uNkulunkulu disevele ibandla laNkulunkulu kufanele ukuthi njalo utende ngenfobeko and in sync noma ke nivana nenceke yaNkulunkulu kuze kuthi ningafiki lapho khona senicatshaniswa ngokuthi yini ngathi nyalo uthite akusale kungena ihealing ngesikhathi lesirong sifanele ukuthi ngabe siyanikela nyalo labandleni but wena ubita abazalwane ufuna kubabeka tandla so udenda ngcono wena la ngilapho la ufike ukhanze khona ukuthi iigo mhlawumbe yababe wakho enkosini ngathi iyafihlika ngoba ubona kwangathi sowuthatha lamatomo imcoka kakhulu umfundisi lo sakhula isubmission ubuke nje nawe ukuthi okay ebandleni lami ngenda kwendiwa kanjani inqubo yakhona ikanjani bese uyayifaka futhi uyifake kancane le change nayikhona ngoba uyati kuyafika lapho khona bekungifikela mina personally ebandleni ngive ukuthi uyati nyalo uNkulunkulu ufise kokuthi sithumise kuphela then itabe seliyangena levi la uNkulunkulu nayifika lento ihitha kuba mgcoka lokuthi uyiveta kanjani ebandleni your approach is so important so let us ensure ukuthi siba neapproach lekahle sende na ku live la uNkulunkulu lelikusho ku First Peter ukuthi tonke izinto ebandleni attendiwe ngenhlelo embiso ayibe khona le order ngiyabonga kakhulu make ngiyabonga kakhulu mbukele ekhaya ke uyadivela ke lapha kumfundisi ngumtshali lo ukhuluma nje ngeorder lapha sikhuluma ngale tipho leti taNkulunkulu letimnanzi leti tekuthandazela nako konke kuhlabelela siyabuya mbuke eJakho letelo hlala nathi ungahambi. Sihlelo lakho mbukeli elithini libandla solo sikhulumisa nje na indzaba lapha yabomake bafundisi asebancane siyayikhulumisa nje sibuka tonke timo lokhanza sibahlangabetana nato ngiyafisa lapha emake Prophet Revival sike sibuke na indzaba nayi ukuthi ukuphila uNkulunkulu okuphana sisipho la kuphesona ngiyakholwa lokuthi savela lesipho usaseva usephasa kwemfundisi angimati imfundisi noma bekanaso naye isipho but nje ngifuna le part ukuthi akubi khona lokushayisana between wena nababo wakho enkosini ngenxa yesipho. Kwekucala Mbuyisa ngingathi God is not a God of confusion. Okay. Kwekucala nje lokona uthi kubabeteni kushayisana emkhathini wakho nababo wakho enkosini nakangibabo wakho enkosini kuba bede vele nje lokushayisana at all. Okay. Mane like I've said kokuthi uyukhanze kokuthi lenkinga iba lakithi thine lesibidwe singephasi kwalaba lababidwa. Okay. So lendlela lesiyiveta ngayo ushido umfundisi emtshali ukuthi the manner of approach it matters kakhulu kokuthi ungaveli phela nawe so ungidagona la sontveni ungaveli so ungidagona la sontveni so ufuna ukukhothanyelwa because I mistake levamsekwe asengikhulumele my office the prophetic office kokuthi I mistake lesiye siyende number 1 mhlambe uNkulunkulu will deliver a prophecy to you wena sone bantu bakho so uvulela ibandla lakhathe bandleni kanzi a vision plus a vision is division ngeke ma visions ahlalelana bemabili. Okay. Yes. So whatever the Holy Spirit drops in your spirit, konke kuhamba via your spiritual father. Awuchamuki wena so prophet abantu, awuchamuki wena umfundisi uyashumayela, so uyasukuma so uyamemeta, you are laying hands on people. As much
Latches ungeva kokuthi Yeah, ngiva ngazi ayilento, ukuthi sengilozi seyifikile. manje ukuthi sekufuna Hawu, kuthandazelwe. Nkosi yami. Ungavela usukume uthandazela. Masitawe kanjani ngoba sihamba nale wave make. Le wave like I've said la kuqaleni kokuthi he's not a god of confusion. Okay. Ngeke uNkulunkulu athi ashumayile umfundisi athi wena thandazela. Alright. Ubovela ubone ukuthi sekukhona sekuphambana kwabomoya. uNkulunkulu uhamba ngehlele embiso. Okay. Kokuthi utathi wait for your father aqedze sermon bese uyala lapha athi babe yathi inkosi ngiva iyakhuluma ikhuluma ngasore and so ukuthi kufuna kube nje avume ke babe ukuthi hayi no akabita thandazelo kuye yena futhi babe nakafuna ukuthi ngibitathe mnkosi Mbuyisa inkosi ithi akathandazelwe because akusina ngekuvela kweligama lemuntu lothi bese uthi ngalesi prophet osisuke kimi but babe sofuna ngathi sisuka kuye because iphizi lahleke lapho. Ngiyacela maka ngesikhathi ngiyacela uvalelise make. Ngiyavalelisa kakhulu Mbuyisa kumbukele ekhaya ngivalelise nakuwe ngivalelise nakumfundisi uNkulunkulu asigcinele nini babukeli akugcine nawe Mbuyisa ngelibito la Jesu Kristu amen. Amen. Ngiyafisa mfundisi Mtshali nje ukuthi uyishaye kancane beke sisikhulumisa nje kafishane bese uyavalelisa indzaba yokuthi niyabuka yini lokuthi lesingisi nishumayela kuphi ngaso. Isikhathi esiningi ukhanza ukuthi siye sinibone nishumayela thina ngesingisi kanti simaSwati. Niyabuka yini lenhlangothi leto ukuthi kunini la shumayela khona ngesingisi. Ngibonga kakhulu umbuto wakho bhuti Mbuyisa. Ngiyaye nginake vele lokuthi bantu labasha labasenemandla lesingisi bayasithatha. Kuliciniso lokho. But ke info lengayisho angibekise ngami etikhathini letinyenti ukhanza lokuthi online ngiyamsebenzisa kakhulu. Online wami una about 100 members labanye abekho kangwane labanye bakulamanye ema countries abasati siswati. Facebook wami unema followers mhlawumbe lanemalunga bazalwane labangasiwo emaswati nabo but labalandzelako umyaleto waNkulunkulu. So ukhanza kokuthi it depends noma it varies on the environment la ukhona khona. Uma ngabe uthi ushumayela abantu labangakhuluma ilwimi lolukhulumako kepha ubashumayela ngalolu lwakho kibo kuvela kwangathi you are self-centered noma u-selfish. Amen. Ngiyacela uvalelisa ke manje. Siyabonga kakhulu. So ngiyanaka lokuthi nje leyo part i very sensitive. Yes, siyabonga kakhulu kubabukele emakhaya kusiphathi isikhathi sabo sibonge nakuye bhuti wethu Mbuyisa lo siphethe kamnanzi sisekanye kanye siphenze sibonge inceko kadi yaNkulunkulu egameni la Jesu. Amen. Babukele emakhaya ke niyadivela ke la kubantu labadzala nekuthi ke ngibaphethe kahle kakhulu lapha emsakadweni ngiyadibongela kakhulu kibo kusihlonipha nje sengumsakado eSwatini TV ukuthi bebangeda nje la betositshela nalwadi lolukhulu kangaka lengikholwa ke ukuthi bafundisi labasesebancane nalabanye basevala ubitu basahleli phasi sengakabonakala kukhona labakufunzile in terms of submission nendlela nje ukuthi nje utiphatha njani unguye umfundisi osemncane cause kusasa live lithembe wena umhlaba uthembe wena. Ngale lokho babukeli asiqhubekeni ke support lo msakazo qhubekani babukeli nisibhalele ehlelweni ikhona nombolo ku WhatsApp siyafisa ihloko nemivo yenu babukeli lapha emakhaya ngala lokho ngithemba Nkosi Mbuyisa ngithi uNkulunkulu wemusa uNkulunkulu wekuthula uNkulunkulu wethando aniphathe nisale kahle. Kubiza ngonyama sithi Jesuke likhulu awuye Jesuke awuye Jesuke ayibosiyama